been through. You've turned my pit into a well. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adomo, Nyame, Adomo, Adom, Adom intina metiasi, Adom intina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adomo, Nyame, Adomo, Adom. Eya Adom intina metiasi, Eya Adom intina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Who has changed my story? Who has given me a song? Turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Hey. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Could not have made it without you. Hey, could not have sailed through without you. Papa, your loving kindness and grace and mercies brought me through. So the essence of my praise is all centered on your grace. Adom, Adom, hey, Adom, Adom, hey, Adom, Adom, Adom intina metiasi, Adom intina metiasi. All the essence of my praise is centered on your grace. You have been my doctor on that sick bed. By your stripes, I am healed, I am free. So the essence of my praise, it's because
favor is smiling on me. And when I thought of giving up, He did a miracle for me. I win every day, all because His favor is smiling on me. And when I thought of giving up, He did another miracle for me. I'm winning every day. Yes. Great God, great God, great God. Who can stand before this God? Who can stand before this God? Who can stand before this God? And who can stand before my God? Who can stand before this God? Who at all can stand? One bit me jina say nyamete ase for your name. And no, and I'm a person with the show crying and a benada and pay. Why and the bit to me a jina sa oba dear no ya dear no frere. And the ma in the a man or a buy. I'll pay baby, I will be no say Yamia Domana or ma departing a dabrada. Ma mentum some frail bill, sir, when me or if you so a new for reata and the auntie dear. Na Unyamia ya dear. You depend on the Yano said him no be no ye yammy. Inti a ya quenya cassie. Until the old year ever had there, also bet me a foul telephone. My friend, I know what damn for be say, hey, Adom Ahengua name, they toss me no do so. I didn't know for video to 106.3. Facebook was also bet me about Honomana in Yasum, ya sorry, or no, tears a 4-bar campaign, or no quality with the bonnet. Ononkwa litimide ebone eche. Overata. Ezaba. Ononkwa litimide ebone eche. Ononkutu. Ene litimide ebone eche. Wode ebone eche oso na wasa yade nso ewo mu nyina. Omebinka. Ononkutu ena utimide obone nyina. Meme bone nyina. Adia baako atete ye ne Nyankopon tem eye bone. Adia baako a atete odasani ene ne bofo ntem eye bone. Because adia bi hono ma se nipa yesura azofo enye corona. Enye corona. Adia bi hono ma se yesura enye parliamentarians. Adia bi hono se yesura enye 8. Zadie bi ho no se sura enye a friends are kromfo baby. Bibi ho no se nipa usura ye friend bone. Bible say nyina ya ye bone na ama onyame de monyam aboye. Afia shase na mo na scripture na ba mi na twena ho. For all of us, we have sinned, and we have come to the short of the glory of the Lord. So, once the case, I know we are going to year a boy new. About a boy, Papa, any she said, Munamuno had the Bukuyan, you will say, you need above 4 near your phone. Bonnie, intimidity and in tem. Bonnie, it's a cancer. Bonnie, it will need more. It's a cancer. It did do ne for fro, ne would be na obesha ne fidie, wo kumukra. Bonnie, na no day chain cancer. It is a minutia near Canicia. A year nibri someone calls here the capa, Bonnie.
It is a boni sun wura odasani mu a baby wura bia eda ne ho adi boni ewura nipa mu a n'ani nso nipa boni wura nipa mu a obeye dwe onfa obi anya hwe se boni ewura nipa mu a se nra de ne ye kan Ahab enye boni ne wura ne mu otie konya so nanso ne kwa do boni to extend the say wono akunya wote so no efie kakraka wote mu abrosan atua so wote mu akwana ni anye de ono wo enso no so anso no boni do dor nipa ozofo boni e dangerous ozofo boni ade e friend boni hu on see entanka ya kan ya surface no boni wure nipa mu a yenyina ye boni na menyame ni monyam apoyen boni emiye shortu nyame ni monyam boni me no bon komo sesi obi dane dem o di boni boni di ha baby it me yiro baby bia obi at the office o di boni obi tikem o di boni ye tire say pa plan say this year obi dupu abaima obi wi ayama boni enye Adom mayamfa eno emfa enkasa nkyere yemo na yema oba ya ne otifo oba yemo omonso akwaba businafo yema akwaba na de senia oba ya washa black top kakra no na otifo oba so ashe de washi enti Psalm 103 ese ono na de yamboni nyina cheye na wasayan yare wanso so enyina na ebusia ya konchire ne mpa ebo de yiguso pa anti se utimi de ho dom a fa ho dom Baba, good morning. Yeah. Oh yeah. Good morning. Now where dear? Adom Ahengua. And the for bands on here, dear. Damn, but me who you Batam Panase. And you did for Babon Fire my 1 minute now, a riding be a mobo. Na bonnet, ubi yakasa ubine na irayaka, ubine ni kurayaka, ubi afetio, akwa kudiewu, akwa bokro no onam kwemu ba, ena ni radio da Adom. Ni radio da Adom sezi akowia de, atitio eguso. Ubi a parliamentarian, akobutu. So akofa ze bonne If you there be our keep bonne sa river ba fire my way you're yes no pay so yada was asidanka udin but wasama wo dia fire papa so dia maye Rade bonne emaye ntumi mben bonne emaye ntumi wo ehu unyame wani onyam bonne emma wo bambo ntumi ntetere yen Erade mesre mi gina wani masam so sre obi biara odwe bonne kura mani nua Bible si odefo kuma kita wasafa Erade wonsam wo dane ne says to bonten Erade obi biara odwe bi bonne anana paimpo why na do so ko di bonne Erade dan ne kuma Ewo Yesu Kristo dimu Ewade dan ne kuma ewo Yesu Kristo dimu ne wasise krase okwa akobo bituo ne wasise so do obi kwa duro so Ewade ye bompaye ejuri sa ne ma nyina tugu ewo Yesu Kristo dimu Honhom Kronkron
fa won sakano wate honhom konkron fa won sakano afia mu obi da ho adwo obi ho opa bibia ye no Awurade fa won sakano samre ya madwen sakra nkono so mane sakra na dwen Bible say odibonye ni bone won pod boy ne bone enti Awurade mesra obi biara wa na dwen se okodi bone honhom konkron bowura no honhom konkron bowura no manese sana dwen Awurade manese sana dwen Awurade manese sana dwen Awurade manese sana dwen Awurade manese sana dwen fa won sakano menane mbra no hoso enwo se ade a mekoye ne Awurade madwen sakra mra na sa adwen sakra ba ya be se wanyonyam asranka wodin se wasam be wurawura fiefie mu na mbo no wa na dwen se okodi bonon wasakra na wanye wani madom mesra sade we fi waje yankopon ho ama obi biara wonyame agya oba honhom konkon din mu ne ya bompae amen Kofio Foriata twaso I was here at Adom 106.3 FM. Adom Ahengua Bishop Yaw Owusu-Ansah Baba. What ten in Kano? And ra ya shas here and I trust you, mammy, Auntie Watma Ewaha. Man Bajo, you're watching. Now, where dear? All right, he said, and ra, and I'm a foul so near Papa so a shas here. Ahab, bravo boy, and a very young sir. Muyemre abrini na moma ye breno enye kwa danya menso ase sofo nso da wase ene asofo nyina ya ye hwehwe mo ha da nyame ase ma ye nyina ya brabo say eyeme because eyeme efe ena eyeme awwa ena it humbles me to sit here at this time sebetina hasamre say mene enuanum ebeche nyame adwen nyame ihra ene aye na mdima nyame yekosoa na yekasa no pe ya na yekasa afade ye free ase last week ni yekasa ye prepare ye ho enkoya resolution wo bra ye nim ade akwa friend resolution nkofo dwen say eno ase afiaso nti meye we it's not just that if be yesa but if be so yesa say the scriptures they be baba na so person si dan ana person okoware ana person obobrabi na say want na say andwen ho anhwe the cost involved pursue the person ye it's not just say resolution na ye no for the year no ye recap bibia na yakaka ye so resolution na ye for the year no it's not just for the year, it's also for the decade ye mfie du animu da ye animu mfie du na da ye animu no nema bebre timi si yetimi wo ba e ma ba ni ko school wie friends first phase that is JHS wako SHS any idea 10 years ni me bebrate mi si enti no ye ntimi mo ye brother da no kwa say pese e koye nim na ye nsunsun ye anas difference by ya brabo mu a by ya brabo mu a e che say yetimi bu nkompo kohwe ye chi na ye hwe enoma ayaya amoaye enoma tibia bia ye tena mu over the years 10 years etwemu no endi no esese ehwe se call ne sei nyame boa ma wo ware ye nyame boa ma wo ye nyame boa ma wo hye adwuma bi ase nyame boa ma wo ko school bi wo hwe wa brabo no se de call na 10 years no wo betimi aka se number 1 spiritually say rade ba wo betimi na kwa na mu afa no were you able to lead sa Christian life ya edin Christo ababo din utimi yire wo ho eboniye ansa na wasa ahwe so se 10 years ye twemu nyina yi sika ba mi nsem no metimi boa bia no 10 years ye twa edwuma meti ano no
obi adwuma metia no metimi hwe ye ni ye you see ese ye busa ne mane nyina ho konta na ye hwe bebia ye fall short na fe ye ne nyame betena se na ye discuss na bebia bonifache ese ye sre bonifache no ya sre bonifache na bebia se ye sre nyame sem adom no na enu so ye bisa se rade hye ye den now we can't do that without knowledge so ni ho nimdia nka ho a untimi nye nti kakra no ye hwe bebia Rade be lidi en was scripture no edi afa na yetimi ayeye ye ne ma we kakra me mpa bo no se Rade mfa no konkron hye ye ma amen na kakra ye beti bia no ono nkasa expand no ono nkasa ende ye nkasa oni omie ye huhume eniwa na kakra bia obekire yen no bebia yeti kakra no ono nkasa etimi expand na oni ye akasa na wa kire bebia ye ntutu ya na musisi amen amen Inti enra said ye free ase no. If you ase with Genesis na Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 na ya nkan but no na ye me key scripture. Yeah, Genesis chapter 3 verse 6 ebesi verse 13. Minim say ye beka metie for etie no mati nyame asem. Eno ne ye emra your friend say Radi bo wiase nfacho betimi bi Radi bo wia ono ani wiase ode oba ka be ma ho se omra meboa no omeye ne so boafo nti o che o mutena wo ka kire o se bibia mo betimi afa bibia bia wa basa edua ide mamu mfa mo sanka nti oboafo da se so yo oboafo no ono na oponefo de faade mu ono body for the father edi bisa ne say na nyame aka kire mo say ye mom background it kakra be kan no na wo so what kind this year say Bible students because one year Bible student when from be at me ball people know about Genesis or say Mary wo ho ni mani bo ha ye mpese address Genesis wa bo Mary di about Mary di it will take the knowledge ni ma woni merade ni mani bo ha ne mpese kan wasem but then even Sunday school actually say untimi emma nyame dan baako na wo so dan baako nti anwumri bi ho so aye bo na ai bi o na yetie mu asem ye say mema Yesu dan baako na mesoma fa baako enye scriptural be mpese be bonu ko ni but then no say ye o si nyina tran dan baako say nyina tran dan baako nti ko say me si dan mienu na mama Jesus baako na mesoma fa baako a ugidi na say hu so Bible no enkasa nti untimi mfa sa adwum no ensori Awurade so straight away no wo dan ma wo kwakotena no koye de ope na say bibinya ansa Eso ma Yesu tena ho bi. Eso ma ne tena ho bi. Wo hu de akonyina. Tuti ni mu. O ha wonye de wo pe. Oti wo mu na wo tuti ni mu na muti heaven. Inti na bed na odi ne betena dan ba ko. Inti se won kan wo Bible a. So nyima nyima boy na obetu bi se odi worship but enye scriptural. Inti no ya na ye Bible students. Amen. Inti obonsam be share da bedada. Mengenka ho. Mose huma di kan ti mi ensa nchichemu ensia eba fom. Na oba no ehunu se edua no ye se wodie na eye aniwa fe eye akono na ebeti ani enti ote naba no bi na odi na odibi ma ne kunu a oka ne ho no enso na odi na won ba no ani buabuei na wo hunu se wode daadaja enti obempam abrodoma ahai eye enkatanim fai na wote Awurade Nyankopon enka se onam tro mu ho anwumre enfefre mu no na obarima ne yire ekohinta firi Awurade Nyankopon anim wo etro no ho enua no emu na Awurade Nyankopon frɛ ono na obisa no se wo he where art thou na o say mete wonka tro no ho no misroi every say me dadeja na me hintai na obisa no say why na o ka kire wo say wo dadeja
Why in the catcher of soda the jack? I am born in the catcher. Why in the catcher of soda the jack? Born in the catcher of soda the jack. And trust home. And pay there be why in the catcher of soda the jack? Can be a back in 1 Kings 21. Yeah, we know. Into a busumi way there, Akada and Nimina. Yeah, the sad two scriptures see Ebekanya coupon at try say, Ebekanya coupon adri. Who says, Yako endi na bosomi na afe na ye gina baby ebetimi aye resolution na say you nia e course where problem afe ye gina so dia aye resolution. Amen. Amen. Timingo intiko. All right, 1 Kings chapter 21 verse 1 above. I say na Israel ni Nabot I will be betrayed be Israel was Samaria hene Ahab ahimfie ho. Na Ahab kachire Nabot se fa wo betro no ema me na me mfa me nye efam etro efiri se ebe me fie ho na mema wo bo betro a eye sene no a ehye ashana mu ana se wo pa mema eho esika na Nabot kachire Ahab se Ewurade emma yei empare me se me di me janum ewunyade ebema wo amen na Ahab call ni fie a wakum nanim na waboto na Israel ni Nabot asam a woka kire no enu nti na woka kire no se meremfa meja ewunyade memmawo na oda nim paso edane nani na weni di na na yire Isabel eba ne nchen ebebisa no se adan na ohohom aboto se na wondie yi ana wobua no se efri se me ne Israel ni Nabot kasai na mese no se fa ubo betro no ema me na disika aha bukura nkora agire ho papa nya so kitu ukura ajampa aha bopa de wunya na so leader wunya na so kuro na wunya na so sofo obebre ojia to aso kaya na bede aha bopa de Ewusiame to aso kan na obisa no se every say many years ni Nabot ekasai fa wo betro no ema me agisika ana enso se opa me ma wo betro a ehya na mu na wo se mere mfa me betro no me ma wo ena ne yire Isabel ka kire no se enya wo na wudi Israel sorry didi na ma wo bo ento wo yam na me di Israel ni Nabot betro no bema wo ena ode Ahab edin chire enwoma na ode ensano ede esoso ano na osoma wode enwoma no ekoma empanimfo ene ahyede a ewom no ekuro a wone Nabot atimu no na ochiro enwoma no mu se mompai emma woni emuada asebeni na momfa Nabot entina enkrofo no eti na momfa emerima ebenu a woye embe hukuofo enyina nanim na woni adanse entia no se wadome onyankopon ene ohene na momfa no emfiri enkosi no abo ema no mu simple pain Nyame sem na hu yendraso amen 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 hey sir judge for judge ya e be say omo kan bibi say attempting to and then doing
wohwe sa why wadwen na fe why wadwen nti why wadwen first time nti ase but I don't know say nipakro na kunipa we kuna ewie he in charge for murder but ebeka say attempting to murder and then murder so wo tena se na wo dwen na oniama wo ye ne kire se wadwen bi sa na what say aye wasaya di corona kan wo dwen no nti no anopai ya kasa na still ya gina so akasa ne se Eradi bisa osesi ase where are you ehifa na wo ehifa se bisa Eradi bisa ose where are you question kase pa asa obi di boni onim se wahu na anase hu no anase ebia ti se obabite baby na odi boni ubisa ne se afia wo he na ne ye machine onim se boni na wo di na wahu na obisa ne se wo he anase den. This question is a very powerful question. And pay me jina Bible so e bisa ye nyina ye ho say. If na ye wo. O se me wo ha wo he ha na asantoa so. Me wo ha ya me se wo he ha ya. Afo se me wo fie me se minim se wo fie da me frɛ wo me se wo fie ne he fa. E fa na wo fie. Me wo inside. Wo inside he fa. E fa. Me questions are net here. Maybe say wa ma me de beni de wachi akohu baby a wugina. And God will do more and more and more. O Everade bisa ye say ehifa na ye wo. Wo honhom mu no, ye honhom na tie mu no. Ehifa na ye training na akoduru. Sesi ye honhom no, aye honhom boni ye tie mu, abei honhom ye de anibri wo hwe sa na story a. Just say oba no sa wo back kakra wa chapters na. Ehab de ne Jezebel. Two of a kind. Omudi bonia omu ye ni mama sa inti na bonia na dukru omu inti em se so omu ye bonia omu hu Bible no first ade say seared conscience seared o conscience no ewu amabone inti wa ye kra wonte wo ye bone na wonte na se wo kuduru sa tibia no wa bra bomu a wo ye mobo because bibia ni wa stop you se wo ye ade se wo sisu se wo ye ade a enwa se wo ye ase because why ye e ba hunkunkun no akai wo hunkunkun no akai wo afede edu ba bia afede te se why ye ma hunkunkun no e kai wo kra wonte eprimo watwam ho Watra de etro. Inti Erade ankasa kra ti mi ja open the mouth because it's your kasakra wonte. Enu na sa em sendro e den na oba no ti mi. De oba eye ni so. Ene the ban. Inti ye hwe previous years na den na yatsanse amano abaye Yesu ban. Ama kwan. Yatsanse ne ama kwan. Ne ama ni bre or time your bitterness of your heart. Yasu soswa mafi abed dukru yen. Ama sesi aye bonene kra yen hu. Ebia estatic kitwe bi. Estatic se dipa no ebia no kasa no wan kasa ye. Wan sheda. Esan se wonni bone fache wo wakome mu nti no. O kasa sorry kra wo mpini. Obi wo ha wo wiase ma wo ye na de no kasa sorry mpini o. Tese we ye den. Ocho papa na chawa ompene and na wasoso so kakra inti sa cho no pa ye na one penny no and no shatade black da obuefu o chi no hye wei na obuefu wo de sama oyaw no ahye wo mu enti de hia ne sa obete say ye bo oni akrodin umpeti just ye bo de mboni na je say na fe ba sati we de sa na otie wasati for me na hona Ahab ede ne redru ye hwani mo scheme no mutimi scheme ya se ka se bobo ne ma no so osofo e bebre scheme ya akonchine ye ni buada akonchine ya obi wonti modi buada die seye o kuno wo sei no wasa ko fan krofo bi kura be ka ho se mo mra be dia dance ntia no ya afia ansa no ba be ka se sa na botre kra no ne bebianefo no kra mpa enye ebe wo fie dodo e wo kro mo je wani ojam and it baffles me mo fe na botu no metena mo fimfini o metena eti ye nka we fa no omo efrefre omo no anka wo mo amfa anka mo nya na botu adwemponi a anka bi no be back yeah ebi no be back ya komo ma obi betimi
I say wadwia oh ye we obenya sika me se mempe enye me obeke gu waso when na wabodondro gu waso ma ama sesi ayi baby wo giran wo baby say wo say how did I get here ye den na be bedru ha wo huhu mafamu sesi a no huhu bi kura wabefa ato ho so huhu bi wabefa abeto ho so fa powder we bo wenim be ma be pew for say I started free set a yedi break. Who so be shot at debia uni be. And who so be sempa wabia uni be. And a friend say, obi complexion be uni be. It's in Wobeya when ye be. No, when ye be. And now what pair Adam for sir? A big grandpa de one compare Abia school be an hour. And now roommate be can go assume a dream now walk no obi can go assume no could be assume. Why ya Nyamiadum? Ye no abe endi ye kaka ye ho ye kaka ye ho say e dean na wo ye wo hwe na bosori nyina hefa na wo gina wo mu ru ba bia odwe ho say okwa jibo betro na say afi wo ba bia o ka say betro de magi me pe magi me dweno magi obi ende onyam e hawo obi frɛ e hawo obi nkoso e hawo Nanti keke kra how so yes sir that is so mo bonsam kwan amana gintini wo mu enti ne bibia your friend is saying epe how no free sesia na twa so dear how last year over the years sir how what am we a bitter person you didn't used to be a bitter person thank we happy go lucky who be na wani agi and who a particular person be na wani agi near the entertain what dream obi kan ye sa be ma we ne nate ne kasa radio so kra na mbuafu first nanka utie ne kasa we di o first nanka de bia utie ni to ho sa me twema papa ya ba me twema sofo aba na betie ndema bia utie na wo entertain ye aye boni na sofo di kan kai se boni ye kasa ye ka boni asema ye ntimi nwie de bia kasa boni a ye de ni hye ade ba ko so but anya ade ba ko ebinum ye very easy to come by very se telephone no se ai ye be kom kakra na ko social media baby social media do wedru where are you social media obi wo the life ni nyina ada social media and no mudi hankola ya dwen ebi wo ho a o madwuma ha no wo kasa o se mami se pressure me se pressure no why o se mami pressure te se pressure na obi akokosere obi atade wo koso obi pa bo no de ko gina social media e de twa picture nti wo se wo pressure nyame nti wo mu se nyame nti wo mu a amen obi hu se ne menyina di boayen na ewie yen ade nyina di boayen na ewie and so the Paul koka say I've learned to abound and I've learned to abase Yesuya iti afi we niema ye be prepare ye ho say be hu scripture ya ye be kan scripture say wontimi nkan a audio ho utimi so na wutie na wuti nyame so mase na wo hu de nyame pe ene nyame pe say wonim de nyame pa wo be da de nyame pe che say wo de why ba some konkon no a tu bu no wo fa anya adwuma enti no wo hu de papa wo hu de ye bone de opa and I was so quite so kwasa woko said you don't care the people you kill say the biana wo penalty no kwasa woko what my conscience I see it obi na mede ma wo saboafo no odo kra no abeka wachi ayire no mo afoto be na de ma ye krunu and the krunu so no afoto be na de ma ye yire no mo no ase baby a we ye weak no ase we ye strong say to say bia to say me say bia maka say ade we bempa obi ayem say bibi kro maka say ya jai na say bon ko nya sa balance no na say we bufu da we so buafu we si we nya we so koso anya mo be wu kwa ama mo baso aba be ya to aso de call for my be hu dear happen to Ahab. Yeah, to Ahab. And then yire omo ye no. O fa bibia fa hundi. Na o ma fofra. No mo de o ma fofra call. Na boso. Edu na boso no na e different. De o fofra na wo call no. Se wen jai na wan fa ho amewrade. Wen jai na
ebedu baby no we yenyefe oba ko fru baby na ye fru wa go fa bia yemfa odo sabako ka obi a yemfa ye sanka no nti ne rade moaye amen na onka ye ho amen na onhye ye ho din na ombre ye ni pedua no ase fasting ya obi a ye fa ego have ne Jezabel ye bi fa wankasa wo hawo kwakase rade nyi obi fi baby na wo koche ho because enye you can never be obi you do baby so ya beka say wo gift no wo hwe mpesa bisa ko baby so wo gift no ti no wo gift no hwe gift na wo develop it obi die na woni bria nso pa ko gift no aka bo ana aka wo die no aka be pie nyame hira papa Bishop was Baba. My dad and I mean that I make a be. Me share scripture ni but bosu ya beka once. But those share say, "Ubo mo ye innocent too." Na ubi kan cemetery no awan hwehwem. Na ama ode ne ho akɔgye biribi a ɛne sɛ ɔde ne ho gye brata wote ase ba mtiasie pa because on sɛ wɔn a mtiasie tu noble men no wɔn te hɔ na Jezebel twerɛ letter ɛna ɔfrɛ wɔn sɛ mommra party yɛnyɛ akɔnkyerɛ yɛntena table ho eti Omo kin kan let omo nim die na boto ayo. Omo nim die na boto ayo. Nanso so the CA ya twetwe omo a masisu mabeye na bot akamfo. Enti me ye kan nya ni bi samo se edie na be ma ne ma ya wakamfo. Edie na be ma won so wan be kamfo. Omo na won kan o man panyino. Enka open na sempa. Bankrofo ekwa trofa ne ho a ese wabaya wotamfo so obusu apanyi no wanya wotamfo oyene no wanya wotamfo ukuru na wotamfo ba ye twa to aso ye twa ye ka ese wotan wo bi wa abra ye bisa osa di tikura na wotan no a ozo untimi nkyere di ntia wotan untimi hu di ntia wotan no You don't have any reason I would tell you. It is because Ubi can't trophy now. Ubi can't send winning. So, as we are here, can say as some casio. As some casio. Offices are a whole door. Companies are a whole door. Multimedia that way I come. We see a demobating at Tenacia meeting. We are both and when you say, when you're sanctuary in the panel, but here say, hatred, bitterness, or big word every day. What can I say? Now I can't want them. If you are my woman, also my bed. Jim FM. They will kill you not being aware. Yes, I say, to be the beard, you will be a. Why and the essay ubi chire ubi. Why an essay ubi chire wo? I am our tano. But it is a serious matter. A serious matter. And can't tell you what tano no. Because of ubi a can want them, ubi can want them, ubi can want them. All come to us sana amount of interest to hate that person. Words are powerful. Words are powerful. Words are powerful. Will you bet me a calm? What time will be? When you know, wouldn't inside that? Oh, a rather moyen. Also, rather moyen. Rather moyen. A rather moyen because we are quite bay and Crawford can you want someone? Oh, you would die. But they hate you without a cause. Jim FM. I know they will bet me about Frata. Bet me about influence.
Ababa Linda Akofo, and lay on the birthday. But about your man, why? Linda Akofo. Ya Akofo. Linda. And I didn't come on one thing. But Miss Rawa, and some will be a comfort will be on. I am our town. Can I see you there? Musician, Libison, and Yano Cressa. And Yano Cressa in the Panetano. I told you, I went to many more country. I'm about to this year. A country empire, but was of my Ghana. From Payama, Mampany, we knew cabinet near the no. Unyin Crawford Papa, Unyin Crawford Papa, no Mumba Jessica. Mumba Jessica. And as for ministers, no Mumba say, or Mato. And you see at your bye bye. Stand before him. Hallelujah. Poverty cannot stand. Sickness cannot stand. Sickness cannot stand. Give us Mama Bompire na fi papa de yesi hai na mama Bompire sima kuku Erade da ase. All right. Erade wo kasa wi aye ni bibia aka. Yenim se unim ye chen se de yenim. Hallelujah. Nti anope wa besra ya kakaye. Shando baragazato. Ubedum na waboa yen. Manga. Yen pese ye ya de bia ye no. Na pese ye da yentimi wa ma ye kwa modin. Na yetimi ejina. Ma ko Any yemba, any generation na ye de enyonyam ama Kristo din. Amen. Amen. Jim FM. All right, Abusia. When I can say, "Be a chiro, 7 hour header, and what here?" Call you be a pie, you are some pa. And so what it is, some Kofobia Kushia cancer, I must say, we shall look at one you. And you know, Krasus. What come, what did you say, Opema? If I'm Kazoku. Better than Marco. Neil Johnson, better than Marco. Yes, but what did bye. I just hope you have a surround walk if you talk was what they take, you know. All right, I wish you had a see how Anti about my schedule what they somewhere move from say Bray. Ebia ya quenching ya bumpire. Kodi bonny, trans your planet. Yes, your one say, you could tell us, say, you be cousin was in the hours one can see. And Linda Akofo, the Nipa Camper who be a yadia bay, what it. Yami onyo yawa. Ayo anyami nyo yawa what it. One more can, and you also one more can, I bay no cre. All right. Before by Agnes Asu, Bishop Yaw Owusu-Ansah and Committee between Benny for Riata. I mean, count on 10 Linda Akofo. God will no good to Yaw. Why? You see her. D.A.M.E. CJ Bafaj Mediano. That you want, I take it from a bottom. And then, you know, give up on me. Oh, yeah, Jenna Whoopie, Omodians. Yawotie yaka afa somasia na obenti o yere oba ehono hwem anya no kra twetwene we see her CJ afadwumadi no God no go do ya why